Aylanayın ay. Zaman buzulganı bu elin bari buzulmadı be. Mana. Gelindersiz buna biz gelin bolgon mezgilde. Aylanayın ay. Kayneneden korkup. Sen orada maka tokta sayıp koygan çayını yemeyin dedi. Çayını mildet kılasın. Ay biz samorgo çay kaynatıp. Kaynenem kaçan turatты aylan tasorkondu jaynatıp. Süttü sap gelip gütüp turçulek. Azırkı gelişlerde iman yok. Саңдап жүресіңдер да көргөнүңөр TikTok. Ушуну айтпайсыз папа, иттей бузулду замандар, адам баары бузулду. Мисалы эле сиздин кезиңиздеги кайненелерди айтсаңыз, кандай кайненелер эле? Сайманы сайып келиштир, шырдакты шырып, баштарына бал пайган аппак элечек. Азыркы кайненелер кантип болсун? Элимин так элечек эмес, баштарында жоолугу жок, талтай отуруп алып, көргөндөрү TikTok. Anam biştin makta değiştim bile. Çok, ben siz kaç kaç okudum da. Niye güzel toplam.